Sure Ankabut Mekke'de nazil bolgan 69 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Elif Lam Mim. Elif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. İnsanlar iman ettik dep koyuş bilenler sınalmay terk etilimiz dep oylamdı. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ. Oladın burun ötkenlerini biz hakikaten sınıdık. Allah imanı da rastçılığını çokum bilidi. İmanı da yalğançılığını mı çokum bilidi. أَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Yaman iş kılıdığanlar bizden kaçıp kutulalaymayız dep oylaydı. Ulanın çıkargan hükmü nimi dige yaman? مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللّٰهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Kimi ki Allah'a mulakat boluşunu ümit kılıdiken, bilsin ki Allah'ın bununla belgilegen vakti çokum yetip kelidi. Allah hemmini anlap turguçudur, hemmini bilip turguçudur. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Kim ki cihad kılıdiken, onun kılgan cihadi özünün paydası üçündür. Allah hakikaten tamamı ehli cihandın bihacettir. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Şübhisiz ki iman etkan ve yaxşı emellerini kıyganlarının günahlarını yok çıkırımız. Ulanı elbette kılgan emellerinin en yaxşısı bilen mükafatlayımız. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. İnsanını ata-anasıga yaxşılık kılışka buyurduk. Eğer ata-anan sen bilmeydiğin nesini bana şirik keltirişki zorlasa, ulağa itaat kılmagın. Sile mening dergahim qaytib barsile. Silege kılmışınlarını haber kılıman. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. İman etkan ve yaxşı emel kıyganlarını çokum yaxşılar qatarıga kirgizimiz. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ
أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. Bazı kişiler Allah'a iman ettik deydi. Allah'ın yolunda birer eziyet tatsa, kişiler tarafından yetken külpetni Allah'ın azabı bilen okşaş bilidi. Eğer Rabbingdan medet kelse, biz hakikaten sizler bilen billeydik deydi. Allah cihan ehlinin dillerdikini hemmeden obdan bilmemdi. وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. Allah müminlerini çokum bilidi. Münafıklarını mı çokum bilidi. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَب۪يلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Kafirlar müminlerge, bizning yolumuz, yani dinimizge ergişinla, sizlerinin günahınlarını biz üstümüzge alamayız dedi. Kafirlar müminlerinin günahlarından azraqmı üstüge alalmaydı. Ular hakikaten yalgancılardır. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Ular özlerinin yüklerini ve onunla koşup başka yüklerini, yani özlerinin günahlarını ve azdırganlarının günahlarını üstüge alıdı. Kıyamet günü ular özleri oydurup çıkan yalgan sözleri için sonra kıtatıldı. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Biz hakikaten Nuh'ni kavmige peygamber kılıp evettik. Nuh kavmini tevhidke davet kılıp, ulanın içinde 50 yıl kem 1000 yıl turdu. Nuh aleyhisselamның kavmi Allah'a şerik keltirip, onun peygamberlikige çin pütmedi. Ular zalim boğanlıkları, yani küfürda ve gumrahlıkta çin turup, özlerine zulüm kıyganlıkları için Allah ulanı tufan balası bilen halak kıldı. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Biz Nuh'ni ve kimidikilerini garık bulup gitişten kutkuzduk. Tufanni bütün ehli cihan için ibret kıldık. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. İbrahim'ni mu kavmige peygamber kılıp evettik. Öz vaxtıda o kavmige etti. Bir Allah'a ibadet kılınla ve onundan korkunla. Eğer bilsenla mundaq qilish sizlar uchun yaxshidir. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. Sizlar Allah'ını koyup butlarga ibadet kılısılar. Butlarni öz qo'linglar bilan yasab olgansizlar. Butlarning qo'lidan foyda ziyon kelmaydi. Va yolg'onni o'ydirsizlar. Sizlarning Allohni qo'yib cho'qinayotganinglar sizlarga rizq berishga qodir emas. Rizqni
Allah'ның dərgahidin tələb qılınlar. Rızıq verişkə fəqət Allah'ның özü qadirdir. Allah'a ibadət qılınlar və onunğa şükür qılınlar. Allah'ның dərgahıga qaytırılısılar. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Sizler meni inkar qıysanlar. Sizlerden ilgirki nurgun ümmetlermu peygamberlerini inkar qıygan. Şunun bilen ulağa Allah'ның azabı nazil bolgan. Sizlerge mu şundaq azab nazil boludu. Peygamberning məsuliyyəti faqat Allah'ның əmrlərini düşünüşlü qılıb yetkizişdir. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Ula, yani inkar qıyğıcılar Allah'ның məxluqatını dəsləbdə yoxdun qandaq barlıq keltirgenlikini, andın onu ölgəndin keyin terildirdiganlıqını kömüdü mü? Bu Allah'a hakikaten asandır. Ula bunu qandaq mı inkar qılıdı? Dəsləbdə yaratışqa qadir bolğan zat qayta əsliga keltirishga elbette qadirdir. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Eytqin ki, zimində səyir qılınlar. Allah'ның məxluqatını qandaq qılıb yoxdun bar qıyğanlıqı qaranglar. Andın Allah ulanı qiyamətdə qayt payda qılıdı. Allah hakikaten həmmə nərsiga qadirdir. يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ. Allah xalığan Ademni jazalaydı, xalığan Ademge rəhmət qılıdı. Qiyamətdə Allah'ның dərgahıga qaytırılısılar. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Sizler meyli ziminde bolsun, meyli asmanda bolsun, Allah'ның azabıdan keçip qutulalmaysızlar. Sizlerge Allah'tan bölek dost mu yok, medetkar mı yok? وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah'ın ayetlerini ve onunla mülaqat boluşunu, yani ahiretini inkar qıyğanlar, en şula mening rahmetimden naümid boldu. En şula qattiq azabga duchor boludu. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. İbrahim'nin kavminin cevabı, İbrahimni öldürünla ya ki köydürünla deyişten ibaret boldu. Allah onu ottan qutuldurdu. Ola İbrahim aleyhisselamni ot taşlaganda Allah onunla otni salqın ve aman jay qılıp berdi. Hakikaten bunun da iman etgan kavm üçün Allah'ın kudretini gösterdiğin nurgun deliller var. وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا
ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. İbrahim aytdi: Bu dünyada aranglardaki dostlukka sebep boluşu üçün Allah'ını koyup butlarını ma'bud kılıp aldыңlar. Andın kıyamet günü bazınglar inkar kılısılar. Bazınglar lanet okuyusılar. Yani kıyamet günü mezkur dostluk düşmanlık aylındı. Ergeç türgüçilerden ada juda boludu. Ergeç türgüçilerge lanet okuydu. Çünkü ularning dünyadaki dostluğu Allah üçün bolgan emas. Sizlerning joyinglar davzaq boludu. Sizlerge davzaqdan qutuldurdigan hech qandaq yordamchi bo'lmaydi. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. Lot İbrahim'e iman etti. İbrahim etti: Men çokum Rabbim tarafga hicret kılıman. Yani Allah'ın razılığını izdeş yüzüdün vatanımni terk etip Allah emir kılgan joyga hicret kılıp barman. Allah hakikaten mutlak galiptir, hikmet bilen iş kılgıçıdır. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. İbrahim'e İshak'ni, Yaqub'ni ata kıldık. Yani İbrahim aleyhisselam Allah üçün kavmidan ayrılgandan keyin yaxshi farzand İshak'ni berdik ve İshak'ның oğlu bolgan nevrisi Yaqub'ni berdik. Onundan keyin peygamberlikni, kitapni yani samavi kitaplarni onun avladıga xas kıldık. Dünyadaki mükafatni onunğa ata kıldık. Yani bütün dinlarda onu yaxshi namga ega kıldık. O hakikaten ahirette yaxshi bendilerdendir. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Lotni kavmiga peygamber kılıp evettik. Aynı vakitte o kavmiga etti: Sizler hakikaten kabih iş kılıvatsızlar. Sizlerden ilgiri cahan ehlidan birimi munda kabih işini kılgan emas. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Sizler hakikaten livata kılamsızlar, yollarını tosup bulancılık kılamsızlar, sorunlarınlarda op-oçuk yaman işlerini kılıveremsizlar. Onun kavminin cevabı: Eğer sen rastçılardan bolsan, bizge Allah'ın azabını keltirgin deyiştenle ibaret boldu. قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ. Lot: Rabbim buzg'unchi kavmga qarshi menga yordam bergin. Yani ularni halok qilib menga yordam bergin. Ular buzg'unchi ahmoqlar bo'lib, ularning tuzilishi umid qilinmaydi. Ular gumrohlikqa, buzuqchilikqa cho'mib ketgan dedi. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قالوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ. Elçilerimiz yani periştiler İbrahim'e
farzand berilishdan iborat xo'sh xabar ilib kelgan chaqda ular biz bu shahar aholisini cho'qim halok qilamiz. Uning aholisi haqiqatan zolim edi dedi. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. İbrahim u shaharda Lut bağı, yani Lutga o'xshash bir yaxshi payg'ambar turayotgan shahar aholisini qandoqmi halok qilasizlar dedi. Farishtalar aytdi: bu shaharda bor kishilarni biz obdan bilamiz. Uni va uning ayolidan boshqa kishilarni albatta qutuldiramiz. Faqat ayoli kufrda qavmiga ham nafas bo'lganligi uchun qilib halok bo'lguchilardan bo'ladi. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. Bizning elchilarimiz Lutga kelgan chaqda Lut ularni qo'g'dab qololmaydiganligidan ansirab qayg'urdi va yuragi siqildi. Ular aytdi: sen qo'rqmag'in ve qayg'urmag'in. Biz seni ve ayolingdan bilak kishilaringni jazman qutuldiramiz. Faqat u qilib halok bo'lg'uvchilardan bo'ladi. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Bu şəhərnin ahalisi Allah'ın itaatindən çıxqanlıqları üçün ulağı biz çoxum asmandan azab düşürümüz. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Düşünüdüğün qavm üçün onundan, yani şəhər xarabisinin izlərdən roşan nişanını həqiqətən qaldırdıq. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Medyen ahalisiga ularning qerindishi Shuaybni payg'ambar qilib avatdiq. Shuayb: ey qavmim, bir Allohga ibodat qilinglar, oxirat kunidan qo'rqinglar, yer yuzida buzg'unchilik qilib fitna fasod termanglar dedi. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Ular Shuaybni inkar qildi. Shuning bilan ularga qattiq zilzila yuzlandi-da, ular uylarida o'ltirgan peti qaytib kelishdi. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. Adni ve Samudni alaq qildik. Ey ahli Mekke, sizlarga haqiqatan ularning Hijozdagi, Yamandagi turalg'i joylaridan ularning halok bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Shayton ularga amallarini chiroyli ko'rsatdi. Ularni to'g'ri yo'ldan to'sdi. Ular aql egillari edi. Lekin ular takabburlik yuzidan aqlini joyida ishlatmadi. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. Dünya depnisi nurgun Qarunni, Firavunni ve onun zulümüde yardımcı bo'lgan veziri Hammanni halak kıldık. Şüphesiz ki
Musa ularga ro'shan mo'jizalarni ilib keldi. Ular zaminda cho'ngchilik qildi. Ya'ni Allohga ibodat qilishdan, payg'ambarlarga itoat qilishdan bosh tortdi. Ular azobimizdan qochib ketolmadi. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Bu günahkarlarının her birini günahı tüpeylidin cezaladık. Ularning ba'zisiga taş yağdırdık. Ularning ba'zisini qattiq tavush halak qildi. Ularning ba'zisini mal mulk bilan qo'shib yerga yutqizdik. Ularning ba'zisini suvda g'arq qildik. Alloh ularga zulm qilmadi, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Allah'tan başqani dostlar qilib olganlarning misali uy yasagan öymüçükning misaliga o'xshaydi. Ya'ni öymüçükning uyi uni issiq sovuqdan qo'g'diy olmagandek, ularning cho'qinayotgan narsalarimi ularga hech qanday foyda ziyon yetkazolmaydi. Uylarning eng ojizi öymüçükning uyidir. Agar ular bu haqiqatni bilsa edi, batil ma'budlarga cho'qinmaydi. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. Ular Allah'ni tashlab ibodat qilayotgan narsani obdan biladi. Allah mutlaq g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Biz insanlarga bayon qilgan bu misollarni faqat olimlar tushunadi. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. Allah osmonlarni va zaminni haq yaratdi. Haqiqatan buningda mu'minlar uchun Allohning birligini ko'rsatadigan dalil bor. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana vahiy qilingan kitobni, ya'ni Qur'onni tilovat qilgin. Namozni ta'dil arkan bilan o'qigin. Namoz haqiqatan qabih ishlardan va gunohlardan to'sidir. Allohni yod etish hammadan, ya'ni uningdan boshqa hamma ibodatdan ulug'dir. Allah qilayotgan hamma ishinglarni bilib turdi. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Ahli kitob bilan faqat eng chiroyli ravishda munozirlashinglar. Ularning ichidagi zulm qilg'ichilar, ya'ni sizlarga qarshi urush qilg'ichilar va fidya berishdan bosh tortquchilar buningdan mustasno. Aytinglarki,
Bizga nozil qilingan kitobga va sizlarga nozil qilingan kitobga iymon etdik. Sizlarning ilahinglar va bizning ilahimiz birdir. Biz Allohga bo'ysunguchilarmiz. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Shuningdek, ya'ni senden ilgirkilarga kitob nozil qilgandek, sanamu kitob, ya'ni Qur'on nozil qildik. Biz kitob berganlar, ya'ni Yahudiylar, Nasaralardan Qur'onga iymon etadiganlar bor. Bulardan, ya'ni Makka aholisidanmi Qur'onga iymon etadiganlar bor. Bizning oyatlarimizni faqat kofirlar inkor qiladi. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. İlgari sen kitap o'qishni bilmayding, xat yozishni mi bilmayding. Mubada sen kitap o'qigan, xat yozadigan bo'lsang, u chaqda haqqi qarshi turg'uchilar cho'qim gumonlanadi. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Undaq emas. Yani iş zalimlar gumon qilgandek emas. Qur'on ilm berilganlarning ko'ngillarida saqlangan ro'shan oyatlardir. Bizning oyatlarimizni faqat zolimlar inkor qiladi. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. Ula Nemishqa uningga Rabbidan mo'jizalar nozil qilinmaydi dedi. Aytqinki, mo'jizalar haqiqatan Allohning dargohidadir. Mening qo'limda emasdir. Men faqat bir oshkori ogohlantiruvchiman. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. Bizning sana ularga tilovat qilinib turadigan kitobni nozil qilganligimiz ularga mo'jiza bo'lishga kifoya qilmadimi? Bu kitobda iymon etgan qavm uchun shak shubhisiz rahmat va vaz nasihat bor. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. Aytqinki, men bilan sizlarning oranglarda mening rost payg'ambar ekanligimga guvoh bo'lishga Alloh kifoyadir. Alloh osmonlardagi va zimindagi hammani bilib turdi. Batilga ishinib Allohni inkor qilgan odamlar ziyon tortqichilardir. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. Ular senden azapның çapsan kelişini talep kılıdı. Allah ularning halak bo'lishinin muayyan vaqtini belgilemegen bo'lsa edi, ularga azap albatta ular talep qilgan vaqtida keladi. Ularga azap cho'qim, ular xabarsiz holatda turganda ushtumtit keladi.
يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Ular senden azapның tez kelişini talep kılıdı. Şek şübhisiz ki cehennem kıyamet günü kafirlarını korşap durğucudur. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. O günde azap ulanı üstüllerden, ayaklarının astıdan urvalıdı. Allah ulağa dünyada kıygan emellerinlarının cezasını tetinla deydi. Ya ibadiyellezine amenu inne ardi vasi'atun fe iyyaya fa'budun. Ey mümin bendilerim! Menin zeminim hakikaten kengdur. Manala ibadet kılınla. Kullu nefsin zâikatul mevt, thumme ileyna turcaun. Her bir candar ölümnün təmini tetiğicidir. Andın bizning dergahimizga qaytırılısılar. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. İman etqan ve yaxşı əməllərini qıyğan kişilərini cennetnin astıdan östənlə iqib turduğan ali caylarga orunlaşdırırız. O yerlərdə ular məngü qalıdı. Yaxşı əməllərini qılğıcılarga berilgan mükafat nima degan yaxşı? الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ular hicret qilishning jafo mushaqqatlariga, Allohning yo'lida yetgan aziyatlarga sabr qiladi. Hamma ishlarda Rabbiga yo'linadi. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Nurgun hayvanlar öz rızkını üstüge alalmaydı. Yani öz rızkını tepip yiyişten acizdir. Ulani ve silani Allah rızıklandırdı. Allah hemmeni anlap durgucudur, hemmeni bilip durgucudur. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Eğer sen uladın asmanlarını ve zeminini kim yarattı, günni ve aynı kim bendilerinin menfaat için boysundurdu dep sorusan, ular çokum Allah dep cevap verdi. Ular qandaq mı Allah'ın ibadetinden baş tartıdı? Allahu yebsutur rizqa limen yeşâ'u min ibadihi ve yaqdiru leh. İnnallâhe bikulli şeyin alim. Allah bendilerden qaysı adamның rızkını keng qilmoqchi bo'ladigan, uni keng qiladi. Qaysi bendisining rizqini tar qilmoqchi bo'ladigan, uni tar qiladi. Allah haqiqatan hamma narsani bilib turg'uchidir. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Eğer sen uladın buluttan yağmur suyunu düşürüp
Onun bilen ölgen zemini terildirgen kim? Dep sorusan, ular çokum Allah dep cevap berdi. Aytqin ki, sizlarga qarshi pakitlar bor bo'lganlikdan jami hamda sana Allah xasdır. Belki ularning to'lisi bu sözlerdeki ziddiyetini düşenmeydi. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dünya tarihçiliki fakat oyun külke ve gafletten ibarettir. Şüphesiz ki ahiret yurti hakiki hayat yurtudur. Eğer ula bilse idi, bu dünyanı o dünyadan artık görmekti. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ula kimigi çıqqan, yani g'arq bo'lishdan qo'rqqan chaqlarda Allohga kamoli ixlos bilan iltijo qildi. Allah ularni aman esen quruqliqqa chiqargan chaqda bala qazodan qutuldirgan Allohni unutib, nagahan Allohga shirik keltirdi. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Ula bergen nimetimiz, yani denizden qutuldurganligimizga naşkürlük qılıp baksın, qalgan ömürlerden bahrimen bolsun. Bula işinin akıbetini kelgisidi bilidi. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُونَ. Ula yani müşrikler görmemdi ki biz haremni aman cay kıldık. Halbuki ulanın etrafındaki kişiler esir ilinivatıdı ve öldürülüvatıdı. Ula batılgı işinip Allah'ın nimetini inkar kılamdı. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Allah'a yalğanını çaplagan yoki haq kelgende onu inkar qilgan odamdan mı zalim odam bormi? Cehennemde kafirlarga joy yo'qmidi? Albatta bor. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Biz üçün köreş kılganlarını elbette yolumuzga yetekleymiz. Allah hakikaten yaxşı iş kılgıçılar bilen bildidir.